Hello my beautiful people, na wasalimia wote ambao mnanisikiliza kwa muda huu. Basi kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, basi unaweza nao kubonyeza subscribe ili uzidi kupata update ya news. FK Music. Yeah, what's up? How bro? I'm fine bro. Naona Rookie dread ya utoi kichwani. Why? Hii ni asilia yangu kabisa. Eregusize jesino jama ndagukunda. Let me be your man. Harabavuze ko we na Monia Frere igiye musohoye indirimbo ko hariho ubucuti bw'urukundo hagati yawe na Monia Frere. Gushika naho hari bamwe baciye bavuga video isohotse yagize no none ko Fkira yatinya kwegera Monia Frere. Why? Shaka uduha umuco kwereka muri video utigeze umwegera. Watinye Rinoji simeze gute? No kuvuga ubundi abantu bavuga ivyo babona ariko uravye indani muri ivyo siko biba biri. Rero no kuvuga umuntu urashobora kubura ni nko kubasi wewe kamfano ufise umugenzi ariko uwo mugenzi akaba ari umugenzi w'umukobwa siko none ku buryo abajama bawe babonye muri kumwe bavuga ati ujya n'umukunzi wawe ariko siko biba biri. Atugira usigure ko no kuvuga bijye bavuga ngo je na Monia Frere twageze kuba mu bintu bya love. Biravuga yuko we na Monia Frere mwari mukundana ariko bivuye kuri mukunzi wiwe byatumye mugiye muri video utinya kumwegera ngo byo hava bizana yindi shusho imbere y'abantu hakaba ari kuntu babibonamo cyatumenye ukuri. Haje nta shusho twahishije kandi nta cyariko kirayishwa n'ubundi kuko ujyaye n'umusani ariko turapanga proje kandi kuba twabigize kuriya nuko byariko byapanzwe direct. Hari ukuri tukeneye kumenya cyangwa kumenya ukuri hagati ya Monia Frere hamwe na Rinoji. Eske wowe umuntu mwarakoranye ikorwa na Monia Frere maybe murazinanye cyane maybe ndibaza ko birishika mukayaga kandi mugiye mukorane video no muri location mwaricara mwanya muremure no muri studio mugiye ku record ndazi mwaricaranye cyaka kumenya ikintu kimwe. Fkira ntuduhishe Monia Frere na Rinoji hagati yabo hariho urukundo reality cyangwa ni base? No kuvuga je ibyo naco ndabivuga ko urazi ibintu by'inkunda kenshi bari bya babiri nyine. Rero urumva nanjye ngiye nkacenjamo gatatu urumva nta rukundo muri location muri gushooting ijya ndirimbo ni usize Rinoji yaraje ntabwo yahagaragaye ntabwo yahagaragaye. Oya tugwa behind the scene Rinoji yarahaje urumva ndakubwiye nta wahaje ntabwo yahagaragaye. Location yatwaye iminsi ngana gute? Ndavuga location yabaye nk'iminsi ibiri. Iminsi ibiri nimba yabaye iminsi ibiri bura. Shaka tumenye ukuri kuvuye wawe kandi utaduhishije utubwize ukuri. Video yashoboye gutwara imiliyoni zingahe kugira itungane byose byarishwe video na audio? Kwico kibazo kweli icyo kibazo cyari gifise inyishu yacu ni management ni manager wanje kabisa. Manager bila soni yari kuza ucisha ico kibazo. Okay, reka tubana je ndagukubita ibibazo n'umusi ndamenya ukuri. Kuna wanaosema kwamba unatumia dawa ama mambo ya boost mambo yale ya kienyeji kwa sababu wanasema haiwezekani nyimbo ile ilipenya sana kuzidi yani mastaa wote ambao walikuwa wanatoa ngoma kipindi kile nyimbo yako ilikuja kupiga sana kuingia sana kwenye viewers nyingi paki kapita baada ya nyimbo za mastaa Bujumbura. Why? Kuna kitu gani ulikitumia? Kuna nguvu ambazo ulitumia kama zile nimezungumza mwanzo au la? Musandibaze nawe umuntu akuze ushobora kukwishura ariko biciye mu kibazo. Talent urazi kwibaho? Good. Rero ni talent ntabwo ari amada. Ideni mugisohotse Monia Frere haciye nk'umunsi wose atarayiposting. Why? Hari habaje ikibazo nyabaki? Kuvuga uburyo bwo guposting indirimbo babumenywa namwe banyine indirimbo sawa kandi ahanini urumva jewe nk'umusani nja ku kibuga mu gihe ntwawe na manager wanje siko none mu gihe management ntwaye ati genda ukore ndagenda kandi ne mu gihe cyo gupostinga management nipanga ati reka indirimbo bivanye ni gihe turimo cyangwa no kungene bimeze twipostinge mu gihe. Hari imvugo ivugwa yuko wowe na manager wawe ari wa Villason hari gihe migeze gushwana mufu umwana w'umukobwa
wamutongoje n'umunsi undi amutongoze ejo haca haba konfi shaka turonka umuco wawe zavuye kuki gusa mwe murafise amakuru nayo na je ntafise shaka uduhe umuco why byagenze gute konfi yaheze gute byagiye kurangira gute mu bisanzwe kwanza abantu winjiye harakomeye sana shaka uduhe umuco byagenze gute je aho ndogera ku rwego rwo shwanira umukobwa kubera na management yeah correct kwanza ndo mwana tagira indero reka tumaze kubona mu birori bimwe ugenda ariko manager wawe ntagendeye why biva kuki urazi twebwe n'ukuntu twarezwe yani unyishuke ndayiguhere mu rugo basi muhira siko none yeah umuvyeyi ashobora gutuma ubuzima kamujana ariko we nk'umwana ukagenda ugaseruka hajya ahantu nk'umuvyeyi ko yagutumye ukamuserukira ukarangiza imirimo nice kintu manager wawe Virason akoze ucuvuga ati je nawe wowe kontrera hagaze ico yokora igatuma je na nyene kontre hagarara uvuga ati ndahagarikije se yakora nawe kandi ubundi je vraiment nta kintu cy'ugwikeye ko ndamufitiye ndamwizera samples igihe kirekire atandirimbo usohora why nta gihe kirekire nta mezi 3 tumaze ntarahera n'amezi 2 erega n'ubundi urabona ibyo ndakubwiye byose bipangwa na management ubwo ashobora kuba amenye back to back ariko ibintu birahinduka nko imyaka ihinduka utorakorana na Virason narabonye hari indirimbo wakora umaze udakora na Virason turabona hari indirimbo ukora itandukaniro riri hehe ariko nawe uravye kubera ko bizi indirimbo ndakora ubwa mbere nizo nkuru ariko itandukaniro urayibona ndabona nzini warakubita voko nijya nyene maybe shaka tumenye wewe itandukaniro uribona hehe itandukaniro naho ubona akarusho no kuvuga akarusho karahari kandi uko kari kose ndashima Virason manager wawe mbwa CEO wawe nice kintu CEO amaze gutanga kuri mwebwe manager akakijya wenyine acho kintu kweri iyo nyishu ndibaza yari kugwa manager wanje déplacement Virason afise nawe ndazurayishaka maybe nta musuri yumvira ko nawe woronka déplacement urumva ndinze mvuga ati ntangure kuyumvira uko ndoba ndiko ndahiganwa na management yiwanje nuwe muntu yoza akakubwira ati ndagusinyuza ukatugenda aya nico ukunda sinyuza kandi umva ndi muri management Buja Flava iragutse nuwe muririmbyi usanzwe ukunda cyane muri Buja Flava kuruta abandi baririmbyi umuririmbyi ukunda muri Buja Flava kuruta abandi baririmbyi no kuvuga uretse Virason ndazi ko atandi bokubita nkubitira handi rero no kuvuga je baririmbyi bose sindabanga shaka umwe gusa umwe nkunda cyane barahari gusa uratinya kuvuga ati ni nka bose kubera ntawe ndanga Confree ya Satbi na DJ Fernando warayibonye ndibaza yabaye maso yawe nice kintu rya Confree yakwigishije nkawe ano kuvuga uharara ababaje ni bakuru banje baje ni bakuru banje bashobora kunyigisha ariko ndibaza ko DJ Fernando bayinjiye muri entertainment nawe uza waratanga umuziki vuga bakuruta hits mugasi ndavyibaza ko nawe atanguye ejo birashika kandi nanje urabona ibikorwa byanje bitanguye kugaragara ariko umuntu yatanguye kera umuntu abarindiye time munzu hariyo Big Fizzo hariyo Satbi ngeno ntorere umuntu kandi girishe iyo nzu gibagira bayiturira nsokorera umuntu nkurirayo urumva ninze mvuga ati sokora umwe sigaye wundi ndo bandi mugizi wa nabi reka turangize ikiganiro rero ndagushimiye Fikira ku mwanya mwaduhaye hama big up cyane indirimbo yawe tuzitege vuba ndabizi ko ushobora kudutamo ibintu bimeze neza murakoze cyane murakoze namwe